Ni wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumatatu nitite na mbere bwega ningukugwata ugeni kiri Nteto cietu cia Thaa Mugwanja narua iri tariki 29 mweri jwa mbere mwaka jwa 2024 mbita MAUREEN KINYA. Tukiambiriria Nteto cietu ni ati athuganirwa batano bagikuo gia sniper bagakinywa koti ntuku ya narua haria bakethirwa bakiewa kanya kagwitetera kuringana na rwangi rwa uchunkuni batano baba bari na igamba ria guchokia kumania na gikuo gia sniper bairi kiri batano baba ni bathithiritwe uchunkuni bwa utombo ndi bangi bathatu beterete kuewa mwerekera ni koti ntuku ya narua na kaire kiri Nteto iria tukinyira kagitene gaka ni ati athuganirwa bangi bathatu baria igamba riao rirari ndene ya koti ya Kibera na ndene thamitwe na gwikwa ndene ya koti ya Kiambu na bathatu baba ni amwe na Boniface Njia uria wizikene muno ta DJ Kaboom, Brian Mwenda na Grace Kathambi na ni rugono tuketha tukumenyithia nkuruki kiri Nteto cietu iri ithingatirite andiki betu bantu Boniface Mwongera amwe na Anthony Kathenya no betite na mbere kuthingatiria rugono ru na ndiga tukinye ndene ya kaunti ya Embu aria atongereria ndene ya kaunti ya Embu baugite bo bakagwatanira nikenda kuritira akariba kaunti ngugi na gutigirira ni bakuona witi na mbere baugite bo batikwenda gukarata kaunti ne ya Meru aria ngaukanocha magita kwa magita nicho chigutuma mwanka witi na mbere bukarema Rita Mwaniki gatumenyithie cio. Atongoria angathi ngurani kuma kaunti ya Embu ni maugite ni magukorwo makirutithania wira vamwe niguo mavote kuleta mirandi ngurani ya uthii wa na mbere miena ngurani ya kaunti ya Embu. Makiugaga kaunti iria iri na ngucanio cia atongoria ta kaunti iria ya Meru mirandi mingi ni mikuamu na ekari a kaunti icio nio maratangika. Gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire akiugaga ni ukorwa akirutithania wira na atongoria angathi na mvonge cionthe ni undu wa uthii wa na mbere wa kaunti ino. Mumenye imwe na atongoria determined and committed kumurutira wira. Tuothe turaruta wira. Speaker Ayaba, you're my witness. I'm working with all the MCAs. Lady Master aukile na Mbati, Warwanja na aukile na UTA, lakini amwile rule the Master neturuta wira. Twike ndogeke and we are working well. For the sake of the people of Kiambere Ward. And I'm sure God will help us. Senator wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondigi na akiugaga gaka ti kavinda ga kuroria kiama kiria atongoria ngurani mathurirwe nakio wavata ni wira uria mararutira ekari a kaunti ya Embu. No nyito ni mwambere kura cienyu ndari wa UTA. Senator andware maikimina ere mukimugwa ni ngai ni wa Democratic Party. Gitweka Senator wa county ni kiria ponya leadership tukwa kiama ni ngoro ya mundu na ni kumwashua nyina wile county tigani maradia nyina governor wa kabinaka miaka 5 rwangia twanie kusunja wa kurutira mundu wa Embu county wera. Guko bishop wa kanitha wa ACK diocese ya Mbere niwe Moses Masamba akiuragia atongoria kwithema na miario mingi riu na gutigirira ni meka kiria makoretwo makiririra ekari ya kaunti ya Embu. Na makire kaunti yetu ya Embu ona turetikia na atongoria na makanitha kavinda ni gakinyuga kuga tutekwenda miario mingi muno riu kira tukwenda ni cieko. Ni maragia miario ino mari mwena wa kanitha wa ACK Gacavari gicigo mbunge kia Mbere therero wandi ya Kiambere kuria kurai na ngatho cia Pits Nguru uria niwe chief officer wa resource mobilization thiini wa thirikari ya kaunti ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Profesa Erastus Njoka uria wachwaga giti kia ungavana ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi noritie achindwa bonthe bakithurano banenkere baria bonire ite mwanya kanya ga kuritira kariba Tharaka Nithi ngugi aria augite wakinya mwaka jwa 2027 kinyawe akethirwa hari ndebene guchwa gitio giki kia ungavana.
Njoka akiariarikanichania kathoreki ya ndunguri wa Ndiaganga ariuga atire nonto na nto bara bathuriwe na bara bachindire ite mwanya mwanya kagita ka ithurano nonto ni mwanza potire rira na ugire ngwenda utwika ngavana mutanza potire muno in fact ari mwari na kula mengi ukira cia suka kogu ni mutite muno nonto agiko kiu ni mwanengere kura ta 60,000 itali mengi wana mama atwikaga MP gutwe wa KINYA kura wa KINYA mukena uga riu ringi mukongerera wa muntu ithatu ikinya ciegana irikinya waneite tukena thie mbere ariuga gwena kariba kaunti ya Tharaka Nithi beterete maumithio na nkinya mpumi icio ruti wira bwanto bara banengereite kagita gaku lakini nimenda kumwira maria mathurirwe ntena problem namo ni marute wira mati gutangwa nweu marute wira kenda matuonia results karatebu nonto nicio twendaga wana ndio ningi atwikire ngavana ningienda kuruta results amwe nabo boinyiritie gucoka nyumia kagita kara kanenkanire igatiba gutigira kuromba kariba kaunti ya Tharaka Nithi wira lakini nimenda kuga miaka itano yathiratika kurwe wiritwa agekala buza nkuru mathendu ni mwice nkuru mathendu gukagia na change na nimenda ire itagwa maono makwa makonekana namo maono mama makwa kuthie mbere nontu tukambiriria bara magatigirira bara ngavana muthomi njuki agatigirira 2027 nibo professor akambiriria arikiritie na kuria ringi cia gutiga kweneria kari iguru ri uthina mbere ndeni ya kaunti no ndakuri gintu gitagwa muteti na ungi agetwa mwanasiasa muteti kagiragira antu into akamaretera muntu wa siasa nawe gacha akumavenia etari muntu odauka babaka mwina barabareni mukono iratigere banini election cia kinya igia ara turandikite ada kuthira mukandita kuyo gauka atibota kurumirira na ni urongo akubenania meke katira gogu akimwira gogu riu lakini muteti areta agintu gikoneka kana tebu kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mogambi nabo MCA bambunge ya kaunti ya Meru ni bekite gikaro kia mwanya kenda kubanga Weru karenda yao ya mwaka MCA baba bethirite bari rutha ruraja na nandi bakethro bagichokera ikaro byao kwambiriria ntukweruju which is that pursuant the provincial standing order number 29 of the County Assembly of Meru standing orders, this Honorable Assembly resolves to alter calendar for the second session, regular sessions, as adopted on Tuesday 17th March 2023 during the morning sitting, by varying the period for the long recess with respect to the third part of the session, so that 1. The long recess ends on Monday 29 January 2024, and 2. The Assembly resumes its regular sittings on Tuesday 30th January 2024 to commence the first part of the third session. Will as many of our similar opinions say aye? Aye. Will as many of contrary opinions say nay? The ayes have it and the motion is passed. Tariki 29 Jumatatu together doing a special sitting na tamu motion ya kuchoka assembly royo na kuma royo together ture assembly tobore to choka tariki 13 lakini twatekaniria tuchoke tariki 30 ya royo nontu bangu nyingi irio nontu county assembly no legislative arm of county government na itobore to make sheria irachi atethia mwananchi endera county executive ikiendelea kinya assembly ndibure to kwethekendelea nontu ngoya tu ni check na ngoya tu make sheria cha atethia mwananchi manto maingi ethirite akiendelea maingi ethirite akiendelea to an extent and to baturia nende mwichonde to kana way forward ni ate so kulukira assembly together tukibwithia sheria ira Meru betu way forward na manto weta na mbere budgeting process ni ambiritie kuna public participation kuma royo aoke na lamisi
na budgeting process ito kwa no mekwamela ito tukiwa tu members of county assembly together tuina program based budget kana budget ire na mirandi na marieto yayo na kinya equalization bill ne okinya together tuikulukia ira ne kaomba kwa na Meru county no ndo antu betu mwaka yote kwenda betha baina maendeleo ya na mbeje kenda mbeje cha Meru county tikethe ikinyanga no tukumechinyangite na unyuma na tukuyukia this opportunity ya members ba county assembly Meru kuira wa 90 public participation at the executive side ne ngazetirwe na ikethire kendelea that is tomorrow ikethire kendelea Wednesday na inya Thursday ke various places so itukuria wa 90 na ara kuonthe bari ibete baikie mendekithiria yo ya buraba kenda kuthithika mwaka yu kana this financial year ibaikie mathina yo in terms of barabara na ara barabara itisa sawa na boka ne barabara eu boka mekira ke proposal and budget ke public participation we kuendelea kumaruyu na auke na Thursday bota kethira ne ara kutina cibitari kana dispensary na itina ndawa kana ibu kwenda ya equipped bwe wananchi ugeni bwikire ya budget yeje kendo muntu omba kuhakikisha wandira represented ikuona project ile batere kuthithwa na budget yetu tugite twamithia twekin tumithia tutumite ile gwitwa toothpick tukaandika o project na rieto riayo na twamikaira mbecha ikenda tumba kunganania project tumbonganania wandi chionde na wandi chakisha te wandi ukurukirwa nonto budget ile nyumene au itokona wandi imwe gwicho inyage 10 million ile tikachiathithirwa lakini twamba kuthithira eje program based budget ote wandi kombo kurukirwa ure inge chia kurukirwe tukiambiria public participation inkwenda gwita kana kuria ekuru beje na winge mono ge public participation kenda tumba kuhakikisha budget ikuthithwa ira twita gender responsive budgeting cycle kenda bo make sure mirandi ira yekirwa ge suggestions kana kimendekithiria ya budget ne kuringithia ngugi ira cibati kwithirwo ikimenyerwo imwe ekuru na ne gutethia ekuru kenda ithirwo iri gender turuwe tutikwenda governor na executive baiwatia ni assembly irutha ibondo supplementary budget itreya to wakatu ya mapema tuite rutha rwetu tuye kenda tumba gwetera tona kithira kareta supplementary budget kenda tubetu bende bomba ikwendelea kona service maturene na enderia mbia cia MTF itukona na kuwa niko ritangwe lakini ngoi weritwa selectively kwe wondi mwako endia turua turi MCs ba Meru uti MC utatengete mbia cia barabara ke MTF so ngoira tubatiri kwetha tukiona thai imatinga nturene wondi necio cionthe nonto no yere mbia wende ke MTF na tutetikiria ubwitie selective kurima njira selectively ara kuibwa MCA no kuwatanira no genda kurima njira au lakini yaandikirietwa itemized ira tugwita program based budget igatethia muno tondu kei barabara ya kuma Githongo gwitiria Githongo boys gwitiria Kamonyone monka muitone yaandikio na ikiri budget yeyo uti mutukejo michenjia keiro je rwenu rwandikirie torenu na rwandiki burenda pipe cia inchinya pipe 10 kana 20 uti mutukejo chenjia na ndio no tukwenda kuthithia budget kwambiria una nde nikende kinyira mwana inchi wengwa mature nabo aciari ni bataritwe kuritana ana bao mutugo jwa kwiritira ngugi bari bongwa nuntu bubu ne bubakethirwa bagikura kimuturire amwe na kinya gutigira mugongo kinyaju ni jugukura Letter H, Moju hand. Ojune Bishop Joshua Kiranja wa kanisa cha AIPCA Igembe North Eastern Diocese agitariria ciari mitaratara ira miega ya kuthingatira gita arera bakorera ana bakiuga bwambere mwana ana batiri kwithirwa kirutanwa ngugi echianjara nikenda aethirwo aena umenyo obwake bagwitethia anabu ni bago ciari wiritane kurera mwana into bithatu into yana ciari una kiara jamere and who hand dara kiri mwaro no bochie burtano mutu kimawa na wacha patirwa wa no ndo akoroywa dale ka mware bochie ucho kwandika muntu ngwe wakorua mwaro kwata watano Kenya leo to tirana na bantu ba training ba ku bari dao ngego na mwaro ngwe ana baku ba ore ngwa le baruwe wategera mwaro ngwe ngwe chiothe no ndo mwende mudao itana mwana ngwe mukono
Yeye to moche teni puko irieni roho redieni ng'ombe uani. Nkoroki iyogo aliuga bonge burapo batiri kwithira bokithingatirwa ni mwana akwirwo achukuru ne kenda arutanwa manto megie ume eba kiongo na muno nkoroki nkoro one kathuranirwo abwega na njira ya kumurekeria akathia kanicani nontu aliuga ana abainge baire akwirwo chukuru batwika anto batae na ume na bakare kumenyithwa manto megie kanisa bakatwika nabo anto batae na manto mega nkoroni ichiao. Letter H can mean end what about end. Jaba inangobia gongwana endi gongo no mwanga mwana omuike sipata atana kono aliye boya 8 namba idato ni at ngoro mwana ule neta kanisene anajiatia asiari baraba inge mwana akinya miaka 12 akathokana noe asoka mutia au atakiumia atiwo muyamira na kwende mantwange mainge Kumege North Betan Class Chabare. Hita na mbere kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gate kuraja na chonkuruki. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. We wish to welcome you to the Meru National Polytechnic for our January 2024 intake. And you are all welcome to take our courses here at the Polytechnic, and we are ready and eagerly waiting for you to enroll with us here in Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic invites applications for various diploma, certificates, and artisan courses for January 2024 intakes in the following departments: Electrical and Electronics Engineering, Open Distance and E-Learning, Odell Center, Computing and Informatics, Agriculture and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Applied Sciences and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design. To apply, visit our website at www.mnp.ac.ke or email registrar@mnp.ac.ke. You may also visit our admissions office at the Polytechnic. For more information, call 0719-347059. Meru National Polytechnic. Technology for innovation and development. Green. Nontu mathaa izetere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria Ithe komenya kuu kuigua. Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega Au nongweterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba etere kariojo. Chiwa ndume kaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumerete.
Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazungu. Zozironekana ndukene chionde. Na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Tino kwa tukala ni wanyombe. Zuzu nani netoso. Afya Plus. Anki menye kedhirire. Karenio haumburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona abi. Afya Plus. Nacho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Ngokugwata ogeni oringi Nteto chietu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na chionkuruki munini wa ngavana ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi niwe Nyagamu Israeli ni atarite ari amona KINYA kuro batige gwita guntu na muntu batije guntu kuria gukarata kagwichithite kana guntu kuria bo batije bobo nikenda kurigiria makarikaja anabari kwithirwa bakiuragwa ekuru amwe na KINYA ari kumania na makarikaja za kuongereka nthigurune kagiteneka. Muisiraeli yakiaria rikanichani ya kathoreki ya muthambikiri kiumia kia imwathani ya ariuga kana KINYA rikaba bateri kwimenyera kurikanaga na ntu bara batakumenya bwega. Nengo na kolomba teromba atumia bonda bwimenyere. Atumia bwe dada. Na ndauga atumia ndawe including ari baba edi. Bebe terojia rwa awa. Bori yote mwega. Ono ringiro di mone mtote komenya. Tika utima no private place. Boko elewa ulo. Onawa, I want to meet you in somewhere. Ambapo meet in public. Tika koriga nyomba kaukangi. Nondogesi yoletero wega, oledio kangerwa, na bubuka gedada. Ariuga atakagita agakori na ichanga cha kathumba bianto akabaraba kwithirwa bakuite na gutoturo bwao na njira cheiriga njira itakumenyeka. Kogujire jieto juje chunga muno. Ombe koringera rimo, onakana no amuize miaka 5 erirete, tebuka karibu wako. Ambolo menga yako yo. Menya atumia na jiare ba ona muno this time. No to bwato rimo. Excuse me, I love you, I'm calling you. Kanate uma. Without understanding that, tekuendwa ne kendo tora. Odiete kuluto magongo. Kogundera tumia beto, no egura tuya bangete kugoma. Kenya yonde, lakini baba bakigomaga. Mundu ne karage wega. Kagita ni wakariuga mbura nontonera urire bakogana kagita kakogwa tori batikendi biraba gaketha bionthe ndi baumbe gwitigariria bya kurijaga. Na turienda kuriria ora, na njokeria ngai ngaro muno ngai wa Ibrahimu Isaka na Jakubu. Yoki ngaro thokera mbecare twina mbemba. Kana te uma. Na ndaugire atere mbemba ino tutika misuse. Wakera mbemba wigira mutiro. Otije no gekaratia. Onakero okendie ne bis. Endio gitigeje kujia kurijaga. Kiatho ni gikikuriri KINYA na MCA wa Wandia Muthambi Morris Maugo. Italera waina into jonde kenda ditali tu kale fono ile roina mocheri no ile roina wandi no ile roina kila kitu neboko gwata no ile roina maternity au neboko gwata chugale udi bitali ne to nira kolile daktari bakero wape au katumi yake twake wandi au na kila kitu neboko gwata ntobeto. Kwa hivyo tunawafanyia kazi basa resija kaunti keja nkabo nenkela na mambo ingine mingi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Bitagwa Mateni Moga.